Good afternoon, viewers, friends, and fellow anglers. So we're at Lapa again. We got here Friday evening a bit late after work. We got the rods in only after dark. But those of you who know Lapa know it's not easy. So nothing has happened yet, but we are waiting. And it takes one big fish to make the entire weekend. So we're patient and we're trying all that we can. We're listening to the advice, and yeah, now next thing up is the box. Let's hope that the box get a decent win over Argentina, and then as the fish comes out, I will update you guys. Okay. Ons zero gou die skaal. Okay. Reg om die grasie in te sit. Dan moet ons gou die grasie oor sit. Mooi. Toe. Kom bietjie terug toe. Ja, kan hè. Okay. So die keer daarom die zips aan die regterkant. Okay. So. Okay. Nog kans. $19.850. Nieuwe PB, papa. Smaak 'n bietjie raak. Size matters. Dankie ouens, baie dankie. Ja. Okay, dan gaan terugsit. Dit sê die foutjies is alright, né? Kijk er al over af, wat zo druk, want je is nou video, nee? Nee, maar er zit nog geen aanzet. Vanaf laat die enetjie. Kijk er vanaf hier. Ga je achter mij staan? Ja, kijk weer, raak ik raak ik vanaf hier. Zo in de arm zoals je baby, né? Ja, maar ik kon net niet, hij moet iets oorkomen of uitspannen of iets soos dit. Ja, aan. Dis Anton, alweer seker tyd. Baie geluk. Nuwe PB Gracie 19.850. Hierdie is once in a lifetime. Baie geluk met dit. Dit vinnig enetjie. Go. So het vinnig enetjie. Dit so vinnig enetjie. Lekker hierdie tyd in die oggend. Oh, dankie ouens. Baie geluk Anton. Baie geluk my vriend. Baie dankie vir die water. Dis presies. Ja, dankie boys. Ek gaan nou dorp terug nog my drank koop. Ah, wie klein. Wie klein van die Anton is dit. Oh, hier wordt hij vannacht diep. Hier wordt hij vannacht diep, boys. Kijk. Ik weet niet of die grasie gaan mooi release nie. Hij is lekker levendig. Maar dit was een lees. Geen skade nie. Hij gaat terug huis toe. En dat is al wat ons kan vragen. Hij is veilig weer terug aan huis toe voor die volgende. Ach sy. Dankie jou Bol. Dat is baie nice hoor. Baie dankie.
And there it slides into the night. Dan met een smile. You can drink. Good morning, subscribers, friends and fellow anglers. I want to start like this. What do you say after a weekend like this? The words I can think of is thank you, and thank you very much to Lapa, the people that's helping to keep this place so nice and the fish in such a good condition. And to my fishing buddy Billy and Dave for helping me to net the fish, to weigh it and to throw me wet 11:30 at night. I still love you guys, don't stress. Okay, so we've got another hour left and then we're on our way home. But yeah, thank you very much. It was a good experience. A new grassy PB, 19.85. All good. Thank you. Ja, maar hij lijkt soos 'n vis. Hy ryk soos 'n vis. Dit is al wat hy saak maak. Kan ek as jy op video sit? Kan ek hierdie vis op video sit? Ja, is dit oké? Ek sal dit uit-edit. En dan ontwerken het maar dat die is heel erg. Dit is juist flippend sterk hierdie ouetjie hoor.
Dave jou best. 10 is nie. Skop ek julle almal nie. Okay. Hy doen. Ons sê Dave, dis 'n mooi vis. Kom ons kyk dat die skaal vir ons die waarheid vertel. Ja, sien. Wat sê hy? Net so onder die 17.5. 17.7. 17. Hoeveel is hy? 17.7. Check daar weer. Kyk saam met my. 16. Ag, 16. Sorry. Ja, okay. Sorry julle. Nee, dis fyn. Ons behandel net die vis. Daar's een skubbe wat 'n bietjie lyk 'n bietjie of hy kort is. Sy. En dan sien jy. Nice, die mond lyk mooi. Vis lyk goed. 16.7. Lekker biscuit. En hier is die beste gedeelte, boys. Om hom weer sy vryheid te gee. Dit kom in. Big fish. Big. Ons hy. Dankie. So the trip to Lapa ended with a bang. In the last hour of packing up our stuff, Dave got a run and he caught that 16.7. Yeah, common. Very good fight. Tried to take him about the island more than once. So well done to Dave. Yeah, and thank you for the guys for helping me in this in catching that grassy. Thank you very much, and then we'll see you in 2 weeks' time again at Lapa. Let's see what happens.